Dobar den, dragi učenici. Dobro dojdovte во наша te učilnica na času po prirodni nauki za 4. odelenje. Ja sam Milena Mihajlovska, odelenski nastavnik vo opštinsko to osnovno učilište Braća Miladinovci od Kumanova. Današnjata tema, što će rabotime, je pravanje strojnih kola, a nastavnata sodržina je povtoruvanje za strojnih kola. Što treba da znaješ? Što je strujno kolo? Od kojih komponenti je sastavljeno strujno kolo? Što je baterija? Kako se pravi zatvoreno strujno kolo? Što može da bude potrošovač? Što su električni sprovodnici, a što je električni izolatori? I da navedu vaš primjeri na električni provodnici, izolatori i njivna primjena. Koji se pravilata za bezbedno koristenje na električnata energija? Ajde sega, site zajedno da povtorime. Sigurna su da kad ih znajete odgovorite na site prašanje. Prvo to prašanje. Što je strujno kolo? Strujno kolo ili strujen krug predstavlja mreža koja se sastoji od zatvoren krug niz koji protekuva električnata energija. Električnata energija minuva niz komponentite na strujno kolo. Od kojih komponenti se sastoji strujno kolo? Baterija, koja je izvorna električna energija, metalni težici, koji se sprovodnici, prekinuvač i svetilka, koja je potrošovač na električnata energija. Ajde sega da gi povrzeme zborovite so soodvetnite komponenti od strujното kola. Na prvata slika je predstaveno što? Baterija. Na vtorata svetilka, na tretata slika je žica i na poslednata slika je prekinuvač. Koji element sozdava električna energija vo kolotu? Objasni kako. Baterijata sozdava električna energija koga reagiraat hemikalijite koji se navođaat во нив. Во baterijite ima različni delovi narečeni ćeliji. Ti osloboduvat mali čestički, elektroni, koji se dvižat kompozitivnata strana na baterijata. Što ovozmožuva žicata, provodnikot vo strujното kolo? Žicata, odnosno provodnikot, ovozmožuva čestičkita da se dvižat od baterijata ni strujното kolo i nazad vo baterijata. A koja je ulogata na prekinuvačot? Prekinuvačot go ovozmožuva ili go prekinuva tečenjeto na električnata struja ni strujното kolo. Za zatvoranje na prekinuvačot se zatvora strujното kolo i električnata struja može da teče. No sa otvoranje na prekinuvačot se prekinuva tečenjeto na električnata struja vo koloto, što znači da ta veće ne može da teče. Hajde da vidime ko je točniot odgovor. Možeme da dodademe poveće komponenti vo jedno strujno kolo. Ako dodademe poveće svetilki vo strujното kolo, a baterijata ne ja zamenime so posilna, svetilkite. Što mislite? Točno, ke svetat poslabo. Svetilkite ke svetat poslabo so dodavanje na poveće svetilki vo strujното kolo. Da se zasili svetlinata na svetilkite vo strujното kolo, treba da dodademe poveće baterije. Koga jedna svetilka od nizata na novogodišnjite svetilki ke prestane da raboti, prestanuva da svetat i drugite posle neja. Zato što? Točno, se prekinuva strujното kolo. Koga jedna svetilka ke prestane da raboti, se prekinuva strujното kolo. Silata na električnata energija vo kolo se meri so volti. Električnata struja ima najčesto napon od koliko volti? Od 220 do 240 volti. Vo poveće zemlji električnata energija od električnata mreža ima voltaža od 220 do 240 volti. Baterijite imat mnogo pomal napon od električnata struja od električnata mreža. Točno.
Батериите имаат многу помал напон од електричната струја од електричната мрежа и затоа се многу побезбедни за употреба. Што значи овој знак? Висок напон. Не се приближувај. Овој символ значи висока волтажа. Значи, ако го видиш овој знак, немој да се приближуваш. Електричната енергија минува низ метални предмети. Ова значи дека металот е добар спроводник на електричната енергија. Металот е добар спроводник, затоа што електричната енергија лесно поминува низ него. Никогаш не ставај ножици, лажици, вилушки или било каков друг метален предмет во приклучок. Точно. Затоа што дури кога штекерот е исклучен, можно е електричната енергија да помине низ нас, што е многу опасно за нашиот живот. Електричната енергија може да минува низ вода. Затоа не допирајте електрични приклучоци со влажни раце. Водата е спроводник на електричната енергија и затоа никогаш не треба да допираме штекер со влажни раце. Телевизорот и фрижидерот се поголеми апарати и затоа што користат? Користат електрична енергија од електрична мрежа. За големи направи, како што е фрижидерот и телевизорот, потребно е многу електрична енергија и затоа за нив се користи електрична енергија од електрична мрежа. Светлото или лустерот и прикинувачот на зидот во собата се пример на што? Точно, струјно коло. Светлото, лустерот и прикинувачот на зидот во собата се пример за струјно коло. Кога има прекин во струјното коло, неговите составни елементи нема да функционираат. Кога имаме прекин во струјното коло, неговите составни елементи нема да функционираат. Во отворено струјно коло, струјата не тече. Кога струјното коло е отворено, струјата не тече. Кога прекинувачот е затворен, има проток на електрична енергија. Колото е затворено и електричната енергија може да тече. Што е ова? Создава прекин во струјното коло и го запира протокот на електричната енергија. Тоа е отворен прекинувач. Отворен прекинувач затоа што кога прекинувачот е отворен, колото е прекинато и немаме проток на електрична енергија. А што го забавува протокот на електричната енергија, но не го запира? Елемент. Додаден елемент во струјното коло го забавува протокот на електричната енергија, но не го запира. Благодарам на вниманието.